Ahojte, volám sa Lídia Machová zo stránky jazykovýmentoring.sk a chcela by som vám teraz predstaviť niekoľko knížiek, ktoré čítam v rôznych jazykoch a predstavím vám to vždy v tom danom jazyku. Właśnie czytam książkę 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa, która jest bardzo znana, jest bestsellerem na całym świecie, bo autor w niej przedstawia zupełnie nowy sposób postrzegania pracy. I to mi się bardzo podoba. Bardzo lubię tą książkę, bardzo ją polecam. Czytam ją po polsku dlatego, że kupiłam ją przypadkiem w Krakowie i ogólnie lubię czytać książki tłumaczone na inne języki. En español, el último libro que he leído es El Secreto, que también es muy conocido, es también un bestseller. Y este libro lo he comprado en Perú, por eso lo he leído en español. Y me gustan mucho las ideas que están en el libro sobre el poder de nuestros pensamientos, cómo podemos influir mucho en la vida. Me encanta esa idea, creo que hay algo en eso. One of the best books I've ever read about personal development is Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People. I think many of you will actually know the book because it's really well known. And this book is so profound, it's so deep, because it actually gives you instructions about how to live your life to the full, how to plan your life, how to have a deep plan in your life, and not just to manage your time, to manage your week or month. This book has given me a lot, really, and I totally recommend reading it. По-русски я только прочитала одну книгу. Это Анна Каренина Толстого. И я прочитала эту книгу на 2 языках. Одна страница всегда по-русски, и вторая страница по-словацки. И благодаря этого возможно читать эту книгу, когда вы еще не говорите очень хорошо по-русски или на ином языке, потому что когда вы что-то не понимаете, вы можете посмотреть на вторую страницу и прочитать это по-словацки. И для этого я очень рекомендую читать книги на 2 языках, когда начинаете изучать какой-то язык. En français, un livre que je lis et que je recommande beaucoup, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, de John Gray. Je l'ai acheté quand je voyageais en France et je le recommande beaucoup parce que ce livre est spécial. Il explique beaucoup de choses entre les femmes et les hommes. Et je pense que ce livre est vraiment utile pour toutes les personnes qui sont en couple. Je l'ai acheté pour beaucoup de mes amis et je pense que c'est vraiment utile les informations qui sont dans le livre. En Esperanto mi legis la libron 1101 anekdotoj en Esperanto. Mi tre ŝatas la libron, estas tre facila por legi. Kaj mi havas la libron ĉiam apud mia lito, kaj kiam mi iras dormi, mi legas 1, 2 aŭ 3 tagoj, kaj estas tre facila por kompreni, estas humora, kaj la lingvo estas vere de ĉiutage. Und auf Deutsch werde ich kein Buch, sondern eine Zeitschrift vorstellen. Das hier ist meine Lieblingszeitschrift überhaupt, nicht nur auf Deutsch, sondern in allen Sprachen. Denn diese Zeitschrift, Neon, schreibt oder stellt viele Artikel vor über unser heutiges Leben, über unsere Gesellschaft, über Beziehungen und die Weise, wie das alles geschrieben wird, gefällt mir sehr. Ich kann es wirklich nur empfehlen. To by bolo všetko k jazykom, ktoré ovládam a pokiaľ vás zaujíma, akým spôsobom sa učím tieto jazyky a akým spôsobom som sa ich naučila bez toho, aby som niekedy žila v zahraničí a učila sa ich tam, tak navštívte moju stránku jazykovýmentoring.sk.